مخلصان فوتبال و آنهایی که عین حال با مسابقه قهرمانی فوتبال کشور توجه دارند، گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی شهر کلوب منظورتان میگردد از بازی دور اول زیرگروهی در میان دسته‌های روشن و فایزکن. تا یک اندازه این دربی منطقه کلوب است و باید گفت که دسته‌های روشن و فایزکن که شامل پنجگانه اول هستند، حالا برای به دست آوردن نتیجه خوب در این رقابت بازی خواهند کرد. و امروز همچنین مثل بازی دیروزه که میان دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش خطلان برگزار شد، سیستم وار هم در این بازی نصب شده است و در حالت‌های ضروری البته استفاده خواهد شد. خب نظر به اون بازی که دسته روشن در دایره جام کنفدراسیای فوتبال آسیا در مقابل مرو ترکمنستان انجام داد، امروز تغییرات ها در هیئت این دسته به نظر می‌رسند. از جمله ژوزف حکومتی بازی را از کرسی احتیاطی آغاز خواهد کرد. فایزکن که با راهبری جلال‌الدین مجیدوف توانست یک نتیجه بسیار تاریخی را در موسم امسالی لیگ عالی کشور به دست آورد، با خطوری 5 دسته بهترین لیگ عالی کشور قرار گرفت و اکنون تیم مذکور برای مقام مرتبه بالاتر تلاش می‌کند. ولی برآمدن دسته فایزکن با همین موقع، با همین ردبندی، این یک نتیجه خیلی خوب است با اون قدرتی که عین حال دسته فایزکن دارد. ما بارها در برنامه‌های گذشته، در گزارش‌های گذشته وابسته به حالتی دسته فایزکن نوحه وسیع گفته گذاشتیم و این دسته گفتیم چگونه در حالت قرار دارد، ولی مربیان تلاش کردند، بازیگران کوشش کردند که در مقابل بسیاری از دسته های امتیازهای لازم بگیرند. واقعا هم فایزکن به نظر من در موسم امسال یکی از دسته های بسیار خوبی فوتبال کشور ما است. نو و سازون که در کدام حالت قرار دارد، ما دیدیم که تیم مذکور توانست موقع خود را استوار کنند. این از آن گواهی میدهد که بازیگران دسته خیلی خوب سطح پروفسیونالی خود را نشان دادند. مربیان باشند واقعا هم تلاش کردند که اثبات نمایند که در فوتبال نه همیشه حالت مالیوی یا پول یا چیزهای دیگر نقش اولین درجه دارند. واقعا هم احسن باید گفت با دسته فایزکن. و اکنون میبینیم که امروز آنها مقابل دسته روشن چگونه بازی میکنند. تیمی که ما را در جام کنفدراسیای فوتبال آسیا معرفی میکند، دسته روشن در میدان خود با مرو، البته این بازی در ورزشگاه حصار برگزار شد، بازی رو مساوی کرد، هرچند ما انتظار پیروزی بودیم اما یک امتیاز به دست آورد و به نظر من اونجا روشن 2 امتیاز از دست داد در مقابل دسته مرو. ولی باید همه چیز فراموش شده باشد، توجه اکنون به آینده خوش برای مسابقه‌ای که دوام کرده شود که دسته روشن در اون بازی میکند، از جمله رقابت‌های باقی مانده لیگ عالی، جام کشور و همچنین مرحله گروهی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا که اکنون بازی جوابی دسته روشن بعد از یک هفته در ترکمنستان مقابل آلتین اصر برگزار می شود و فکر میکنم شاگردان طاهر مومنوف این نوبت باید با یک نتیجه خوبه در مقابل دسته آلتین اصر رسند، زیرا در اصل این دسته ما باید خودتون کنیم که فینالیست جام کنفدراسیای فوتبال آسیا است، ولی در بازی اول از عبدیش اوتای قرقیزستان با باخت روبرو شد. خب بیایید بیننده عزیز حالا توجه میکنیم به هیئت دسته ها و هیئت دسته میزبان رو سر اول برای شما معرفی میکنیم که امروز کیها در هیئت اولی این دسته قرار دارند، کیها از دقیقه اول به میدان آمدند. خب در هیئت البته دسته روشن امروز در دروازه یوگنی گریتسنکا تحت رقم 55 هنرنمایی میکند. در خط دفاع رقم 22 کاپیتان دسته خالمراد نظرов، رقم 15 ساموئل اوفوری، رقم خب 13 رحمتشو رحمتزاده، رقم 14 بختیاری خورشید. در مرکز رقم 27 شهریاری عنایت الله، رقم 19 ایدان اوکران، رقم 6 امانوئل مبوخ، رقم 63
муҳаммад шарифи саидхоҷа ва дар хати ҳамла ду нафар эммануэл ваненго таҳти рақами 30 ва рақами 11 амирҷон сафаров. тоҳир муъминов сармураббии дастаи равшан аст. хуб, ҳайти дастаи файзканд ки имрӯз бо либосҳои сафед онҳо бозӣ мекунанд чунин аст: иброҳим исмоилов таҳти рақами 1 дарвозабони ин даста, хуб рақами 6 ҳимоятгар зуфарҷон акбар алиев, рақами 4 жозеф феумба капитани дастаи файзканд аст, рақами 3 маҳмуд пиров, рақами 18 арсен абама, рақами 7 ҳамзаҷон аҳтамов, рақами 8 ҷамшед муродов, рақами 30 артур богнон, рақами 10 муҳсин абдуғаффоров, рақами 13 аваз қамчинов ва рақами 9 дар хати ҳамла франсуа эвененс ҳунарнамоӣ мекунанд ва боз 4 бозингари дигар дар захираи ин даста қарор дорад. ҳоло зарба аз ҷониби бозингари рақами 63 дастаи равшан муҳаммад шариф саидхоҷа мехост бо пӯи чап зарба занад, аммо муваффақ шуда натавонист. бисёр имконияти хуб буд барои футболбозони равшан паси амирҷон сафаров ва зарба болотар ё хато рафт аз ҳамин вазъият. хуб, довори бозии имрӯза хуршед дадабоев аз шаҳри хуҷанд аст ки ин бозиро ҳакамӣ карда истодааст. ба ӯ мунирхон ашуров ва ҳамчунин насимҷон мансуров ҳардум аз ноҳияи бобоҷон ғафуров кӯмак мекунанд. доварони канор, довари 4 гулмуроди саъдулло аст аз шаҳри душанбе ва дар назди вар албатта онҷо 3 нафар фаъолият мекунанд доварон, аз ҷумла насрулло кабиров аз шаҳри душанбе, акмал буриев аз шаҳри турсунзода ва амирҷон хоркашев аз шаҳри душанбе фаъолият хоҳанд бурд. хуб, ҳоло дар маркази майдон дар муқобили футболбози дастаи равшан андаке хато сурат гирифт ва акнун аксулҳамлаи дастаи равшанро мебинем. назар ба дигар бозиҳо имрӯз дар майдони дастаи равшан мухлисони камтарро мебинем ва фикр мекунам то дақиқаҳои баъдӣ ҳатман мухлисони зиёд ба варзишгоҳ хоҳанд омад. идомаи ҳамлаи дастаи равшан, вале пас аз ҷониби ним муҳофизатгари дастаи равшан он қадар хуб ҳам анҷом нашуд ва мебинем ки ҳоло чӣ гуна онҳо ҳамлаҳои худро анҷом медиҳанд. мо болотар бинандаи азиз гуфтем ки назар ба бозӣ бо дастаи марв тағйирот ҳаст дар ҳайати ин даста ва танҳо исми хуб легионери ин даста жозеф акомадиро гирифтем ки нест ва хотиррасон мекунем ки масрур қиёмиддинов ҳам имрӯз дар ҳайати дастаи равшан ҳузур надорад. бо ту футболбозони дастаи файзканд ҳоло як партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳ ва евгений гритсенко тӯбро дошта мегирад ва имконият намедиҳад ба бозигарони дастаи файзканд ки ҳамлаи худро анҷом диҳанд. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи файзканд. ҳоло мебинем ки дар назди тӯб ки аст. бозингари рақами 84 ҷамшед муродов, мо болотар ишора кардем рақами 8, аммо ӯ таҳти рақами 84 бозӣ мекунад ва ҳамчунин бозингарони дигар хуб ду нафари дигар дар назди тӯб аз тими файзканд қарор доранд ва ҳоло мебинем ки кадоме аз онҳо муҳсин абдуғаффоров будааст зарбаро иҷро мекунанд. муҳсин абдуғаффоров тӯбро ба марказ ирсол кард. ҳоло як зарба аз масофаи дур, вале зарбаи ҳамзаҷон аҳтамов болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. бинандаи азиз, хуб имрӯз бозиҳои даври аввал дар зергурӯҳҳои
гурӯҳҳо ба анҷом мерасад маҳз бо бозии дастаҳои равшан ва ҳамчунин файзганд ва баъдан боз даври дуюм баргузор мешавад. рӯзҳои дигар аз ҷумла миёнаи моҳи октябр хеле дертар бозӣ баргузор мешавад ва 16 ва 17 октябр бозӣ боқӣ монда сурат хоҳанд гирифт. дар зергурӯҳи А ва дар зергурӯҳи Б ҳам маҳз дар ҳамин рӯзҳо бозиҳо барпо мешаванд. ва аз зергурӯҳи А Истиқлол, аз зергурӯҳи Б бошад Дастаи Хуҷанд дар даври аввал ҳоло озод буданд. ва ҳамчунин бинандаи азиз бояд гуфт ки дар аввали моҳи октябр дастаҳои мо дар Лигаи Қаҳрамонҳо ва ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё баромад мекунанд ва ҳамчунин аз 9 то 17 октябр рӯзҳои фифа аст ки тими миллии мо дар Малайзия дар як мусобиқаи байналмилалӣ баромад хоҳад кард ва ба ин хотир баъзе бозиҳо баргузор мешаванд. Аслан аз чанд дастаҳои мо футболбозони камтар оманд ва аз баъзе дастаҳо бозингарон уман даъват намешаванд ва имкони шояд барпо кардани ин гуна бозиҳо вуҷуд ҳам дошта бошад. дар асл мо медонем ки дар ин гуна рӯзҳо ман дар бисёри кишварҳои Осиё, Аврупо бозиҳо ё лигаҳо ба таъхир гузошта мешаванд, яъне баргузор намегарданд. ҳоло рӯйхати тими миллӣ ҳам ман фикр мекунам баъд аз бозии дастаи Истиқлол муқобили Ал-Наср ва Равшан муқобили Алти-Наср ки 5 октябр бозӣ дорад, Равшан ва Истиқлол рӯзи 2 октябр нашр хоҳад шуд ки киҳо ин дафъа моҳи октябр ба тими миллӣ даъват мешаванд. вале муҳимтар он аст ки бозингарони асосӣ даъват шаванд, то ҷоми Осиё наздиктар аст ва мукаммал шавад тими منتخبی تاجیکستان. ضربه جریمه‌ای حالا محمد شریف سعید خوجا پرتابی خیلی هم بلند و اینجا بسیار امکانیتی خوب بود با حمله‌گری دسته روشن. بیلبورد دیگر می‌بینیم بهترین فرصتی گلزنی، اما در این وضعیت فوتبالبازی دسته روشن حمله‌گری این دسته امانوئل واننگو خوبتر به توپ رسیده نتوانست. خب حالا باز یک خطای دیگر انجام می شود از سوی فوتبالبازان دسته فیضگند و خورشید دادابویف تصمیم میگیرد که باز یک ضربه جریمه‌ای به فایده دسته روشن بگذارد. واقعا همونجا خطای بازیگری دسته فیضگند باعث بر آن شد که داور به چنین قرار آید. محمد شریف سعید خوجا حالا در نزد توپ بازیگر رقم 63 دسته میزبان این تویل مومینوف بود، سرمربی دسته میزبانو. پرتابی محمد شریف سعید خوجا خیلی هم بلند، فرصت ادامه دادن حمله هست و توپ در اختیار خالمراد نظرف کاپیتان دسته روشن. امکانیت خیلی خوب وجود دارد. امیرجان سفرов در جریمه‌گاه دسته فیضگند ضربه او و بسیار ضربه خفناک زد، اما توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. یازده دقیقه سپری می شود از شروع رقابت دسته ها. یوگنی گریتسنکا دقیقه 12 رقابت. خیلی بلند و دفاعگری دسته فیضگند این وضعیت رو رفع میکند. من فیضگند در موسم امسال در مقابل دسته روشن در دو مرحله چمپیونات بازی داشت و فیضگند اصلا بازی‌های خوب هم
анҷом дода тавонист дар муқобили тими Равшан. партоби хеле баланд Холмурод Назаров. ва агар мо бинандаи азиз ба бозӣ дастаҳои Равшан ва Файзканд мутаваҷҷеҳ шавем ки дар гузашта гуфтем дастаҳо бо ҳам рақобат карданд, мебинем ки бозӣ дастаҳо мусовӣ шуда буд дар марҳилаи аввали лигаи олии кишвар 0-0. он бозӣ дар майдони дастаи Файзканд баргузор шуда буд ва баъдан дар бозии ҷавобӣ дастаи Равшан дар ҳамин майдон бо ҳисоби 4-0 моҳи май ғалаба ба даст омад бар тими Файзканд бо ҳисоби калон. ҳоло зарбаи ҷаримавии навбатӣ ва он ҳам ба фоидаи дастаи Равшан ва инҷо дар як ҳолат Маҳмуд Пиров хато кардааст. ишора мекунад довар. хуб, Муҳаммадшариф Саидхоҷа дар назди тӯб партоби хеле баланд ба ҷарима, гол ва гол. ҳисоб 1-0. Амирҷон Сафаров муваффақ мешавад ҳамлагари дастаи Равшан барои задани гол ва бубинед ки чӣ гуна партоби Муҳаммадшариф Саидхоҷаро ӯ истифода кард ва ҳамин тавр ба задани гол даст ёфт ҳамлагари дастаи Равшан. ва албатта чунин имкониятҳое ки дар бозии муқобили Марв буд истифода нашуданд ва ҳоло дар муқобили дастаи Файзканд истифода шуд. албатта Файзканд Марв нест, вале ба ҳар сурат дар муқобили дастаи Марв ба Равшан истифода бурдани вазъиятҳои голзанӣ намерасид. ҳамлагарон бисёр камфаъол ҳам буданд. вале ҳоло бошад партоби Муҳаммадшариф Саидхоҷа хеле хуб истифода шуд ва Амирҷон Сафаров тавонист тӯбро ба даруни дарвозаи Файзканд равон кунад. ҳисоб 1-0. албатта дар дақиқаи 14 рақобат шогирдони Тоҳири Муъминов тавонистанд ба пеш бароянд. агар ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунем, бинандаи азиз, тими Равшан дар зинаи дуюм аст баъд аз истиқлол бо 31 имтиёз ва дирӯз ҳам Кӯктош мағлуб шуд дар муқобили Эсхата ва Эсхата имтиёзи 29 худро ба даст овард ва агар Кӯктош пирӯз мешуд, мавқеи дастаи Равшанро ишғол мекард. барои ҳамин барои Равшан шояд андаке хуб ҳам шуд ки онҷо Эсхата пирӯз шуд ва акнун барои Равшан ҳам муҳим аст ки онҳо ғалаба кунанд муқобили Файзканд. баъдан дар даври дуюм футболбозони дастаи Равшан бозӣ бисёр муҳим доранд. мо болотар ишора кардем ки даври дуюм моҳи октябр баргузор мешавад ва Равшан муқобили Истиқлол бозӣ хоҳад кард. классикаи футболи Тоҷикистон ва ин бозӣ 17 октябр барпо мегардад. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Файзканд бинандаи азиз. ҳамзачон Ахтамов ва муқобили бале Муҳаммадшариф Саидхоҷа ишора мекард ки бо ки стеладу бозии рақами 7 дастаи Файзкандро. вале агар ба ҳолати пешина таваҷҷӯҳ кунем ки чӣ гуна Равшан зарбаи ҷаримавӣ ба даст овард, ончо он қадар лаҳзаи ҷиддӣ набуд, вале довар зарбаи ҷаримавӣ дод. ҳоло фурсат барои футболбозони дастаи Файзканд. беҳтарин имконият ва инҷо зарбаи задаи ҳимоятгар Арсен Обама болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. яке аз беҳтарин имконияти голзаниро ҳоло легионери дастаи Файзканд сарфи назар кард. бисёр хуб буд барои дастаи Файзканд чунин як имконият. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Равшан. ва инҷо ҳам хато сурат мегирад. зуд ҳоло садои штаки довар баланд мешавад. ин дафъа аз ҷониби футболбози рақами 7 дастаи Файзканд нағал бозӣ шуд муқобили Муҳаммадшариф Саидхоҷа.
Рамазшон Аҳмадзода бахтовари Хуршед. Футболбозони дастаи равшан дар мавсими имсолаи лигаи футболи кишвар ба дарвозаи ҳарифон 29 тӯб зада буданд. Ин голи 24-уми дастаи равшан аст дар мавсими имсола ва ба дарвозаи худ 13 тӯб сар доданд. Ба дастаи Истиқлол равшан тиме ки аз ҳама камтар гол сар додааст. Аҳмадшон Аҳмадзода ва қариб буд иштибоҳ кунад. Дифоъгари дастаи равшан Хулмурод Назаров тӯбро берун мекунад аз майдон. бозиёни дастаи равшан Муҳаммад Шариф Саидхоҷа дар марказ, вале капитани дастаи Файзкан ин вазъиятро бартараф мекунад. Жозеф Феумба ҳамраҳи футболбозони дастаи Файзкан аз канори рост. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Муҳсин Абдуғаффоров бисёр паси хуб. Ҳоло Феумба пас ба ҷарима гол, имконияти зарбазанӣ ва гол. ҳисоб 1-1 дақиқаи 19 рақобат ва бисёр як бозигузории хуб аз сӯи футболбозони дастаи меҳмон ва ҳамин тавр Артур Богнон, агар хато накунам, тӯбро ба даруни дарвозаи дастаи равшан равон кард ва ҳисобро 1-1 намуд. Хеле зуд футболбозони меҳмон ҷавоб гуфтанд ба бозингарони дастаи ҳариф. Онҷо паси Муҳсин Абдуғаффоров бисёр олӣ буд. Баъдан капитани дастаи Файзкан ҳам хеле хуб ҳунарнамоӣ кард барои пас додан ба ҷаримагоҳ ва ин ҷо дифоъгарони дастаи равшан иштибоҳ карданд. Воқеан ҳам паси головар ба Жозеф Феумба тааллуқ дорад. Артур Богнон бошад, тӯбро бо пои чап ба кунҷи дарвоза равон кард ва ҳамин тавр ҳисобро 1-1 намуд дар дақиқаи 19-уми бозӣ. خب اینجا محسن عبدالغفارов کمی آسیب گرفته است در یک برخورد مقابل او فوتبالبازی دسته روشن دخل بازی کرد. فکر میکنم حالتش شاید خوب باشد و حالا بازیکنان دسته فایزکن بین هم مشورت میکنند که باید چی کار انجام دهند. عوض قمچینوف امروز در نقش حمله‌گر در حیط این دسته هنرنمایی میکنه. باید دیگر متوجه میشیم به حالتی که محسن عبدالغفارov داشت ولی واقعا هم مقابل لیگنری دسته روشن قاعده بازی رو ویران کرده است و پسی خوبی ژوزف فئومبا و همین طور حساب رو برابر میکند ارتور بوگنو. جلالالدین مجیدوف بیننده عزیز واقعا هم به نظر من در موسم امسال یکی از مربیانی که از خود درک داد این جلالالدین مجیدوف بود. یک مدت سابق بازیگری تیم ملی، سابق بازیگری دسته های خطلون و استقلال محمدعلی صادقов با او کمک میکرد ولی در نیمه موسم محمدعلی صادقов از دست رفت. حالا در کشور آمریکا قرار دارد. بسیار مربی خوب هم بود که به جلالالدین مجیدوف کمک میکرد و اکنون در تنهایی جلالالدین مجیدوف در انجام موسم امسال وظیفه پرمسئول رو به دوش دارد و او واقعا هم با هر راهی نباشد توانست دسته رو به قطار بهترین ها روان کند. حالا زفرجان اکبرعلیف توپ از جریمه‌گاه بیرون میکند. بازیکنان دسته روشن میخوان با حمله روند. اکبرعلیف کمی اشتباه و بسیار ضربه سخت و اون هم از جانب نیم محافظتگری دسته روشن انجام میشود. بازیکن رقم 19 ایدن اوکران بسیار عالی بازی کرد ایدن اوکران و
ва зарбаи задаи ӯ ба паҳлӯи дарвоза бархӯрд. бубинед чӣ гуна зарбаи хеле сахту маҳкам, вале паҳлӯи дарвоза ба дастаи Файзканд кӯмак карда тавонист. ҳисоб 1-1 ҷараён дорад бо натиҷаи мусовӣ. Айдан Окран ҳоло бо ту футболбозони дастаи Файзканд Маҳмуд Пиров ва ҳоло дарвозабони дастаи Файзканд дар ҳолати бисёр фишор ҳамгӯи хато намекунем, тавонист ин вазъиятро рафъ кунад. Акбар Алиев боз ҳам дарвозабон зарбаи ба марказ. футболбозони дастаи Равшан бештар мехоҳанд ки фишор оваранд ва тӯбро зери назорати худ гиранд, аммо Файзканд ҳам дар идора кардани тӯб, анҷом додани ҳамлаҳо хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст. ҳоло хато аз ҷониби Амирҷон Сафаров дар муқобили Арсен Обама ва зарбаи ҷаримавӣ навбатӣ ба фоидаи дастаи Файзканд дода мешавад. бале бо даст ҷало дод ва ин чизро ва ин лаҳзаро довар дид ва худи футболбози дастаи Равшан ҳам дарк кард ки ӯ хато кард. Акбар Алиев партоби хеле баланд, вале тӯб аз майдон берун мешавад. дақиқаи 24-уми дидор аллакай мо шоҳиди 2 гол шудем дар бозии имрӯза. албатта бозии миёни панҷгонаи аввал бисёр пешгӯинашаванда ам мешавад. ном аз ҳазом ки дастаҳо дар кадом вазъ қарор доранд. тирюс то дақиқаи 75-ум дар бозии дастаи Коктош Эсхата ҳисоб 0-0 буд, вале дар ҷараёни бозӣ махсусан дар 15 дақиқа мондан бозигарони тими Эсхата 1 тӯб заданд ва дар дақиқаи иловагӣ боз 2 тӯби дигар ба дарвозаи дастаи Коктош заданд ва ин тавр ғалабаи софро дар сафар муқобили тими ноҳияи Рӯдакӣ ба даст овард ва акнун дар зимаи чаҳорум аст Эсхата бо 29 имтиёз ва наздик мешавад ба дастаи Равшан. идомаи ҳамла бо иштироки футболбозони дастаи Равшан. партоб ба ҷаримагоҳи тими Файзканд, ту берун карда мешавад. Холмурод Назаров, Айдан Окран, боз як паси дигар. ҳамлаи дастаи Файзканд бисёр имконияти хуб ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна ҳамла анҷом мешавад ва мавқеияти бисёр хуб ҳам бозингари рақами 9-уми ин даста дошт Франсуа Эвененге. идомаи ҳамлаи дастаи Файзканд. Франсуа дар ҷаримагоҳи дастаи Равшан, вале аз ӯ тӯбро гирифт Холмурод Назаров. баъдан Ҳамзаҷон Аҳтамов боз дубора барои гирифтани тӯб талош мекунад ва дар ниҳояти кор бозигарони Равшан ин ҳолатро тавонистанд бартараф кунанд. як футболбози дастаи Файзканд ҳоло дар замин хобидааст, ба кӯмаки табибон ниёз дорад. бозигарони Равшан ба ҳамла мераванд. паси Айдан Окранро маҳкам мекунад футболбозони тими Файзканд ва ҳамин тавр довар ишора мекунад ки бояд кӯмаки аввалия расонида шавад дар ҳамин ҳолат ба футболбози дастаи Файзканд ки чӣ иттифоқ афтод бо Франсуа. ҳоло мебинем шояд Холмурод Назаров инҷо хато кард, пои бозигари дастаи Файзкандро зер кард шояд ва Ҷамшед Муродов ҳам андаке худро хуб эҳсос намекунад, вале бидуни кӯмаки довар ҳоло бозигари рақами 84 дастаи Файзканд бозиро идома хоҳад дод. хато ва қоидавайронкунӣ хеле зиёд сурат гирифта истодааст дар дидори имрӯза. бинандаи азиз,
خیلی بلند. خب همچنین در هیئت دسته روشن ما غیر از مسعود قیومیدینов در مورد باز یک بازیگر دیگر نگفتیم، دفاعگر مرکزی دسته روشن که امروز با هیئت شامل نگردید، غیر از جوزف اکومادی امروز با هیئت دسته روشن شامل نشد به خاطر بازیگران اساسی تیم مذکور. ساموئل اوفوری بازیگر رقم 15 و با این خاطر رحمتزاده حالا در موقع بازی دارد. سببی در این بازی حضور پیدا نکردن ساموئل اوفوری هم برای ما نوروشن باقی میماند. رحمتزاده партоб ба марказ, вале ба суроғаи ноаниқ. Вақтовари Хуршед, Назаров. Ҳоло бозигарон дастаи Файзканд ҳам бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд, аммо баъзан хато ҳам аз ҷониби онҳо сурат мегирад дар вақти ирсоли пас ба ҳамдигар. муҳсин абдуғаффоров партоби ба ҷаримагоҳи дастаи равшан, фурсати идома додани ҳамла ҳаст. ҷамшед Муродов зарба мезанад. Муродов боз як имконияти дигар барои Ҷамшед ва ҳарду зарбаи ӯ ҳам ба футболбозони дастаи равшан бархӯрд. ҳоло андаки бартари дастаи Файзканд дида мешавад аз лиҳози идора кардани туп. Ҳамзаҷон Аҳтамов пас ба марказ. Ҷамшед Муродов, Богнон, Богнон пас ба канори рости майдон. идомаи ҳамларо мебинем. Амирҷон Сафаров, ва албатта вақте ба даста фишор нест, вақте футболбозон медонанд ки агар дар бозиҳо ғалаба кунанд ва бозӣ хубам нишон диҳанд, он гоҳ зери таваҷҷӯҳ қарор мегиранд. ҳоло гузариш ва инҷо офсайд ҳам буд агар хато накунам, ё на ҳисоб 2-1, аммо офсайд буд агар хато накунам. бале инҷо андаке ҳамлагари дастаи равшан аз футболбозони дастаи Файзканд пеш гузашта буд ва довари канор ин чизро хуб мушоҳида кард. бале инҷо ман фикр мекунам офсайд буд дар ҳамлаи дастаи равшан ва махсусан дар ҳамон лаҳзае ки суръати баланд гирифт бозигари рақами 30 даста Эммануэл Ваненго ва ҳоло ба довари марказ фаҳмонида истоданд ки инҷо чӣ иттифоқ афтод. хуб барсуат вар ҳаст бинандаи азиз. дубора он нафароне ки дар назди вар нишастанд аз ҷумла бо роҳбарии Насрулло Кабиров бояд ба довар дастур диҳанд ки воқеан ҳам бозигари тими равшан дар офсайд буд ё на. агар онҳо ба хулосаи аниқ навоянд, худи довар метавонад ин лаҳзаро бубинад ва боз мо аз ин технология хуб бархурдор ҳастем ки дақиқтар мебинад ки чӣ гуна дар ин лаҳза ба қарори дуруст меояд. офсайд, инҷо офсайд будааст бинандаи азиз ва аллакай як маротиба технологияи вар ё системаи вар дар бозии имрӯза ҳам кори худро кард. албатта ин чиз хуб аст. дирӯз аввалин бор ки дар бозии дастаҳои
клуби марказӣ вардиш артиш ва хатлон ҷорӣ шуд дар ду ҳолати бисёр баҳснок бар кӯмак кард ба доварон. партоби хеле ҳам баланд. бахтовари хуршед. Холмурод Назаров. Раҳматшор Аҳмадзода. партоби хеле баланд ба канори чап. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, вале тӯб ба дасти дарвозабони дастаи Файзканд меравад. Иброҳим Исмоилов ва довар ҳам ишора мекунад ки футболбози дастаи Равшан дар офсайд қарор гирифтааст. خب وایسا من گفتم که مخلصانی دسته روشن در میدان زیاد میشوند. همین طور ما دیده ایستادیم که مخلصانی دسته روشن با میدان آماده ایستادند و آن نفری که واقعا هم دسته رو دوست می‌دارد دسته رو دستگیری میکنه در این لحظه ها هم حتما باید با میدان آید و تیم رو دستگیری کنه. бинандаи азиз, болотар ман ишора кардам ки Самуэл Офори ҳарчанд номи ӯро хондем дар рӯйхати даста, маъзарат мепурсам, Самуэл Офори дар майдон ҳаст. ҳоло маҳз бархурди ӯ бо футболбози дастаи Файзкандро мебинем. Офори воқеан ҳам як бозингари хеле хуб аст ва инҷо маълум мешавад ки Равшан бо се дифоъгари марказӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст. ва инҷо ҳам хато аз ҷониби Артур Богнон сурат мегирад ва довар зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Равшан таъин мекунад. хуб, Муҳаммадшариф Саидхоҷа ҳоло шумораи зиёди футболбозони дастаи Равшан дар ҷаримагоҳ ва зарба зада мешавад. инҷо тӯб ба бозингари дастаи Равшан расидааст. Эммануэл Мваненго. дар рази дастаи Равшан ҳоло се дифоъгар Офори, Холмурод Назаров ва ҳамчунин Шаҳриёри Раҳматшор Аҳмадзода бозӣ доранд ва дар канорҳо мебинем ки бозингарони канорӣ истифода мешаванд аз ҳар дуи мавқеъ ва шояд бо ҳамин тарз Равшан акнун дар бозии оянда ворди рақобати даври дуюми ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё мешавад, вале ногуфта намонад ки баъд аз ин дастаи Равшан дар бозии аввали даври нимниҳои ҷоми Тоҷикистон муқобили Хатлон бозӣ хоҳад кард. ё 29 ё 30 сентябр ин бозӣ баргузор мешавад, охири ҳафта, ва 29 агар баргузор шавад хубтар мешавад барои дастаи Равшан, чун ба бозии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё онҳо хубтар омодагӣ мегиранд бо тими Олтин Аср. партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. шӯру ғавғои мухлисони дастаи Равшан хеле зиёд мешавад дар майдон. Артур Богнон Амирҷон Сафаров муаллифи голи дастаи Равшан ва тӯбро аз даст медиҳанд бозингарони тими мизбон. Иброҳим Исмоилов.
Назаров. Бахтовари Хуршед. ҳамлаи дастаи Равшан, имконият бисёр хуб ва голи зебо бо иштироки Муҳаммад Шариф Саидхоҷа. бубинед ки чӣ гуна голи англисӣ мезанад ин футболбоз ва воқеан ҳам хеле хуб тӯбро ба пои худ шинон ва тавонист ки онро ба кунҷи дарвозаи дастаи Файзкан равон кунад. бисёр оли бинандаи азиз, воқеан ҳам ин голро бояд такрор ва такрор тамошо кард. ман фикр мекунам дар чемпионати мамлакат имсол бисёре аз бозингарон тавонистанд голҳои хуб зананд, аммо яке аз голи бисёр ҳам зебо ин шояд голи Муҳаммад Шариф Саидхоҷа бошад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем бинандаи азиз. партоби хеле баланди Самуил Офори, Амирҷон Сафаров ва бо пои чоп тӯбро ба кунҷи болои дарвоза равон мекунад ва ин дар ҳисоб 2-1 мешавад. хеле зарбаёлӣ аз ҷониби Муҳаммад Шариф Саидхоҷа анҷом мешавад. ҳисоб 2-1. дастаи Равшан боз ҳам ба пеш мебарояд. ва бисёр аҷибаш медонед чӣ аст бинандаи азиз? ба голи задаи Амирҷон Сафаров Муҳаммад Шариф Саидхоҷа пас дод ва ба голи задаи Муҳаммад Шариф Саидхоҷа Амирҷон Сафаров. бисёр як тандеми хуб бо иштироки ин ду бозингар дар хати ҳамлаи дастаи Равшан. Айдан Окрам, партоби хуби ӯ Амирҷон Сафаров, фурсат барои дастаи Равшан, зарба ва дарвозабони Иброҳим Исмоилов тавонист ки хеле хуб ҳунарнамоӣ кунад. вагарна бисёр мавқеияти хуб буд барои ҳамлагари дастаи Равшан. Айдан Окрам дар маркази майдон. Боах Окрам пас ба канори рост. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, Сафаров тӯбро аз даст медиҳад. бозингарони дастаи Файзкан ҳоло ба ҳамлаи худ оғоз мебахшанд. Франсуа дақиқаи 40 бозӣ наздик мешавад бинандаи азиз. ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи Равшан. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони дастаи Файзканд. муҳсин Абдуғаффоров ӯ гумон кард ки тӯб аз майдон берун мешавад, аммо на, ин тавр нашуд. лаҳза ба лаҳза ҳоло мухлисони дастаи Равшан тимро талқин мекунанд. ва инчо як ҳолати бисёр дағал ба вуқӯъ мепайвандад. бахтовари Хуршед аз пой афтид ва ҳоло бозингари рақами 18 Арсен Обама ҳоло бо корти зард ҷазо дода мешавад. мебинем ки чӣ гуна имконият буд ва чӣ гуна бисёр дағал бозӣ кард футболбози рақами 18 дастаи Файзкан ва ин боис шуд ки андаке ҷароҳат бардорад футболбози мизбон ва зуд ба ӯ кӯмаки аввалия расонида мешавад. хуб, зарбаи ҷаримавии навбатӣ барои дастаи Равшан аз канори рости майдон. боз ҳам Муҳаммад Шариф Саидхоҷа тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол мекунад.
شاید اون لحظه که با اشتراکی بازیگری دسته روشن و فیضکن شاید کارت سرخ باشد. برای همین حالا داور این لحظه رو با همراهی یاردمچیانش مشورت دارد. حالا میبینیم که خورشید داداباєв با چی خلاصه میآید. بسیار لحظه دشوار شاید بسیار حل کننده باشد برای دسته فیضکن. اگر این بسیار دقیق باشد داور میتواند از نزدیک لحظه مذکور رو ببیند و بعدا قرار خود را تغییر دهد. اگر جدی باشد بر صورت داوری بازی کارت زرد نشان داد با فوتبالبازی دسته فیضکن ارسن اباما. خب دو دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان بازی دسته های روشن و فیضکن. یک بار دیگر میبینیم حالت مذکور رو و بسیار دقیق به نظر من بسیار جدی و بسیار دقیق است همین حالتی که فوتبالبازی دسته فیضکن انجام داد. این میتواند با حساب جدی بازیگری روشن آورده رساند. داور اشاره میکند که کارت زرد بوده است ارزنده، یعنی برای این قراری خود رو عوض نکرد. خب محمد شریف سید خوجا پرتاب بلندی و با جریمه‌گاه دسته فیضکن ولی دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. بیاد بار دیگر میبینیم توپ به کی رسید. با بازیگری دسته روشن و توپ از میدان بیرون شد. اینجا هم بسیار قرار عجیب. خب حالا باز داور بازی رو باز می‌دارد. ابراهیم اسماعیلوف دروازه‌بان دسته فیضکن ضربه او با مرکزی میدان. پرتاب خیلی بلند زوفرجان اکبرعلیев، امیرجان سفارов، شهریار ینتلو بود، ساموئل افوری، ایدان اوکران، خولمراد نظرов، جمشید مرودов. پرتاب خیلی بلندی و فرصت برای دسته فیضکن و ضربه عوض خمچینوف بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. 4 دقیقه علاوه کرده شد و نیمه اولی بازی بین دسته های روشن و فیضکن. گفتیم بسیار حالتی بحثناک بود همون برخورده که فوتبالباز رقم 18 و بازیگر رقم 14 دسته روشن داشتن. امکانیت هست برای تیم فیضکن و باز هم ضربه جریمه‌ای این دفعه نزدیکتر به دروازه دسته روشن تعیین کرده می شود و شانسی بسیار خوب. حالا با نیم محافظتگری دسته روشن کارت زرد نشان داده می شود. کارت زرد هم در بازی امروز آهسته آهسته زیاد شده است و این دفعه امانوئل مباخ آگاهی میگیرد. واقعا هم دقیق بازی کرد و حمله‌گری دسته فیضکن رو از پای افتانید. خب دقیقه 47 بازی نیمه اولی رقابت جمشید مرودов، حمزه جان احتماف و محسن عبدالغفارov در نزد توپ هستند. یکی از آنها ضربه رو اجرا میکنند.
و میبینیم کدومی از این بازیکنان حالا ضربه میزنن. شاید محسن عبدالغفور ضربه زنند. اون ضربه های خوب هم دارد. 6 بازیگر دسته روشن دیوار دفاعی میسازند. خب اینجا بازیگر دسته فایسکن هم موقع های گوناگون میگیرند. شاید به خاطر اون که بازیگزاری انجام میدن اونها. محسن عبدالغفور رفت ضربه و گل. حساب 2-2. اما چی است؟ نه اینجا گل حساب کرده می شود و این رقصی فرانسوا بود است. من فکر کردم او اعتراض میکند و داور که گل حساب کرده نشد، ولی گل حساب کرده می شود. ایننج فرانسوا مؤلفی گل دومی دسته فایسکن 2-2 در دقیقه 48 سیمی ایلوگی در قسم اول فوتبالبازان دسته فایسکن آذربایجان جریموی حساب رو برابر کردند. و اینجا بازیگر رقم 9 دسته فایسکن در افساید نبود. بیننده عزیز گل حق و حلال با دسته مهمان است تیم فایسکن و 2-2. ضربه محسن عبدالغفور فهم بسیار عالی بود که یوگنی گریتسینکو اون رو برگردونید، ولی بعدا ما دیدیم که چگونه ضربه دوباره از جانب فرانسوا ایننچ زده شد و همین طرف حساب برابر گردید. خب بعد از چند ثانیه دقیقه 4 ایلوگی هم به پایان میرسد. بیننده عزیز الکی مشاهده 4 گل شدیم در بازی امروزه. امانوئل مبوآ چهار دقیقه علاوه کرده دوباره به انجام رسید. شاید چند ثانیه دیگر وقتی هست. خورشید دادابویف برای بازی دسته ها پرتاب خیلی هم بلند و جریمه‌گاه دسته روشن و ضربه زده می شود از جانب فرانسوا و تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. و همینطور صدای اشتراک داور از پایان نیمه اولی بازی درک می‌دهد. بیننده عزیز امیرجان سفرов، محمد شریف، سعید خوجا از تیم روشن، از تیم فایسکن باشد فرانسوا ایننج و ارتور بوگنان مؤلف گل ها شدند. ما بعد از چند لحظه برمیگردیم به قسم دوم بازی میانی دسته های روشن و فایسکن. با ما باشید.
бинандаи азизу арҷманд ба қисми дуюми бозӣ байни дастаҳои Равшан ва Файзкан бармегардем. ҳисоб баъд аз қисми аввали бозӣ 2-2 аст, мусовӣ ва бисёр голҳои хуб хотирмон дар қисми аввал ба қайд гирифта шуд. ва дар ҳайати дастаи Равшан аввалин бозигари иваз мешавад. Ҷозеф Акомади бозигари рақами 21 ба майдон меояд ва умуман Самуил Лофориро иваз мекунанд, ки дар қисми аввал умуман ӯро мо дар майдон надидем. Сараввал гуфтем ки дар майдон ҳаст, баъдан гуфтем вуҷуд надорад, вале ҳоло бошад пора сармураббӣ ӯро аз майдон гирифт. бо се дифоъгари марказӣ дастаи Равшан бозӣ мекард, вале бозигари хати нимуҳофизаро ба майдон омад. Ҷозеф Акомади ки карти рақами 21 бозӣ мекунад. ин аввалин тағйирот аст дар дидори имрӯза ва он ҳам дар ҳайати дастаи Равшан. ҳоло биёед бори дигар шинос мешавем бо ҳайати дастаҳо ва шурӯъ мекунем аз дастаи Файзкан. Иброҳим Исмоилов дарвозабон, Зуфарҷон Акбаралиев ва Маҳмуд Пиров дифоъгарони марказӣ, Ҷозеф Феумба аз канори рости майдон капитани дастаи Файзкан аст. аз канори чап бошад Арсен Абама, дар маркази майдон Ҳамзаҷон Аҳтамов, Ҷамшед Муродов, Артур Болднун, муаллифи голи аввали дастаи Файзкан Муҳсин Абдуғаффоров ва дар хати ҳамла Аваз Қамчинов, Франсуа Эвененҷе муаллифи голи дуюми дастаи Файзкан аст. Ҷалолиддин Маҷидов сармураббии дастаи мазкур. хуб, Равшан дарвозабон Евгений Гриценко, ҳиматгарони марказӣ акнун Холмурод Назаров капитани даста ва Раҳматчо Раҳматзода аз канори рост Бахтовари Хуршед, аз канори чапи майдон агар хато накунам Шаҳриёри Иноятулло бозӣ мекунад. Айдан Окран, Эммануэл Моах, Муҳаммад Шариф Саидхоҷат, Ҷозеф Акомади дар марказ, Амирҷон Сафаров муаллифи голи аввали дастаи Равшан дар хати ҳамла бозӣ мекунад. Тоҳир Муъминов сармураббии ин даста ва ҳамчунин Эммануэл Ваненго ҳам дар хати ҳамла бозӣ мекунад. бо ду ҳамлагар дастаи Равшан ҳунарнамоӣ менамояд. خب نتیجه مساوی البته دستای равшанро қонеъ нахоҳад кард, чун онҳо дар майдони худ бозӣ доранд ва имсол аллакай як маротиба муқобили Файзкан бо ҳисоби 4-0 пирӯзӣ ба даст оварда буданд ва акнун дар марҳилаи сеюми чемпионат дар сергурӯҳи А ҳоло бозӣ нахусти онҳо баргузор шуда. умуман як бозӣ баргузор мешавад миёни дастаҳо ва боз ҳар ду дастам се рақобати дигар дар идомаи лигаи олии кишвар баргузор хоҳанд кард. довари бозӣ имрӯза Хуршед Дадабоев аст аз шаҳри Хуҷанд. хуб, Мунирхон Ашуров ва Насимҷон Мансуров аз ноҳияи Бобуҷон Ғафуров доварони канорӣ ҳастанд. Гулмуроди Саъдулло аз шаҳри Душанбе довари чаҳорум. дар назди вар мо гуфтем ки се нафари дигар довар нишастанд: Насрулло Кабиров, Акмал Буриев ва Амирҷон Хоркашев. Насрулло Кабиров дирӯз бо ҳайати худ дар бозӣ дастаҳои ҳосилот ва Регарта-даст қарор дошт ва бисёр баҳсҳои зиёд ҳам дар ин бозӣ ба миён омадааст. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, Акомади зарбаи ӯ, вале зарбаи хато мезанад Ҷозеф Акомади. бисёр имконияти хуб буд барои ин футболбоз ва зарбаш аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. пас бисёр хуб буд аз ҷониби Айдан Окран, вале Акомади натавонист зарбаи хубро анҷом диҳад. партоби хеле баланд Назаров, Шаҳриёри Иноятулло, ирсоли тӯб боло ба Эммануэл Ваненго, пас ба Муҳаммад Шариф, ирсоли тӯб Айдан Окран, зарбаи Айдан, вале зарбаи задаи нимуҳофизатгари дастаи Равшан хато меравад. беҳтарин имконият буд барои бозигарони дастаи мизбон. умуман Равшан дар мавсими имсолаи мусобиқаи қаҳрамони кишвар бинандаи азиз дар майдони худ дар бисёри бозиҳо муваффақ шуд ба истиснои чанд рақобат. аз ҷумла яке аз бохтҳое ки дастаи Равшан дар майдони худ дошт ин муқобили тими Хатлон, агар хато накунам, дар он бозӣ дастаи Равшан бо ҳисоби 1-0 ба шикаст
дучор омад. идомаи ҳамлаи дастаи Файзканд. Феумба партоби хеле баланд, туп аз майдон берун нашудааст. Аваз Қамчинов дар ҷоймаgoҳи дастаи Равшан, вале ба ӯ Бахтовари Хуршед иҷозаи идомаи ҳамларо намедиҳад. Равшан дар мавсими имсола дар майдони худ муқобили Куктош ғалаба кард ва ҳамчунин боз якчанд бозии дигар ҳам доштанд онҳо. муқобили дастаи Истиқбол пирӯз шуд. имконият барои дастаи Равшан, зарба ва гол. ҳисоб 3-2. Амирҷон Сафаров муаллифи голи сеюми дастаи Равшан дар дақиқаи 50-уми рақобат ва дубл дар ҳисоби ҳамлагари дастаи Равшан аст. бинандаи азиз, ин маротибаи сеюм аст ки футболбозони дастаи Равшан бо ҳисоб дар бозии имрӯза пешсаф мешаванд. маротибаи сеюм, вале натиҷаро нигоҳ дошта наметавонанд. онҳо натавонистанд натиҷаи 1-0-ро нигоҳ доранд, натавонистанд ҳисоби 2-1-ро нигоҳ доранд ва ҳоло ҳисоб 3-2 шуд. зарбаи Евгений Гриценко аз марказ. инҷо бисёр паси хуб аз ҷониби Ҷозеф Акомади. бо омаданаш ин футболбоз аллакай як партоби головара анҷом дод ба Амирҷон Сафаров ва бо сар тӯбро ба ин бозингар ирсол кард ва ҳамин тавр Амирҷон Сафаров ҳисобро 3-2 намуд. Дарвозабон Иброҳим Исмоилов ҳам натавонист дар муқобили ин футболбоз сейф анҷом диҳад. гурӯҳи тарафдорони дастаи Равшан имрӯз дар варзишгоҳ қарор доранд ва мо гуфтем ки оҳиста-оҳиста ҷамъ омода истоданд дар қисми аввал ва ҳаминтар ҳам ҳаст. ҳоло мавҷи дигари ҳамлаи дастаи Равшан. Акомади паси бисёр хуб, фурсат барои футболбозони дастаи Равшан. 3 нафар партоб ва Сафаров инҷо метавонист бо сар ҳисобро 4-2 кунад. партоби Муҳаммадшариф Саидхоҷа шояд андаке баландӣ кард барои Амирҷон Сафаров ва ӯ ҳам эътироз дошт ки заминӣ пас диҳад. бисёр фурсати хуб барои бозингарони дастаи Равшан. агар ҳисоб 4-2 мешуд, боз барои онҳо осонтар мешуд ҷараёни рақобат, вале ҳисоби 3-2 ба ҳар сурат ин метавонад хавфу хатари зиёдро ба миён оварад. ман намедонам дар як ҳолат чаро дифоъгарони дастаи Файзканд он қадар майл накарданд, барои садди роҳи бозингарони Равшан шуданд. Сафаров ҳоло туп дар майдон аст. паси бисёр хуби ӯ ба Эммануэл Ваненго, вале Маҳмуд Пиров аз ҳамлагари дастаи Равшан дида пешсаф шуд ва ҳамин тавр муваффақ гардид. хуб, ғайр аз он ки Равшан дар майдони худ муқобили Истиқбол бо ҳисоби 1-0 моҳи апрел, охири моҳи апрел ғалаба ба даст оварда буд. ҳамчунин онҳо боз дар майдони худ дар худи муқобили Файзканд ғалаба ба даст оварданд. ҳамчунин чунин бозиҳои муҳим дар майдони худ боз буд. як вазъияти хавфнок ва инҷо Гриценко ва баъдан дифоъгар Раҳматчон Раҳматзода дастаи Равшанро аз голи сеюм наҷот медиҳанд. инҷо бозингарони дастаи Файзканд эътироз доранд ки ту ба дасти футболбози дастаи Равшан расидааст. мутаваҷҷеҳ шед. бале инҷо ту ба дасти Раҳматчон Раҳматзода расидааст. бинандаи азиз, барҳало ин чиз дар ҳолати такрор намоиш дода мешавад. бале инҷо дақиқ ҳоло ҳам гуфта наметавонем, чунки туп дақиқ ба дасти ӯ зад ё ба китфи ӯ зад. инҷо ду вариант ҳаст. барсад довар ба ёрдамчони худ гӯш меандозад. онҷо ҳам доварон ҳастанд ва ин лаҳзаро хубтар таҳлилу баррасӣ мекунанд ва вақт аст. албатта дигар он лаҳзаҳое нест ки гӯем ки довар хато кард ва ин сабаб шуд ки даста ба вақт рӯбаро шавад ё пеналтиро ё чизи дигар. ин чизҳо акнун бо омадани вар дар он бозиҳое ки вар вуҷуд дорад аз байн меравад. хуб, довар иҷоза медиҳад инҷо бо даст бозӣ накардааст. футболбози дастаи Равшан ҳама аз рӯи қоида. зарбаи кунҷӣ ба нафи футболбозони дастаи Файзканд. партоб ба ҷаримагоҳи Равшан. Холмурод Назаров тӯбро берун мекунад. идомаи ҳамлаи дастаи Файзканд. як партоби дигар.
حالا بیاد یک حمله دیگری فایزکند رو میبینیم. باز هم تو بیرون کرده میشود. خب روشن همچنین در میدان خود امسال از اسخط مغلوب شده بود بیننده عزیز با حساب 3-0 اونها شکست خوردند در میدان خود. این اصلا نتیجه کلانترین شاید باشد برای دسته روشن در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب و ریگر تداس رو هم شکست داده بود دسته روشن در این میدان. حالا یک موجود حمله دیگری دسته فایزکند ولی توپ بیرون کرده شد و مقابل خوجند بازی رو مساوی کرد در میدان خود دسته روشن. خب باز یک بازی هم بود که اونها در میدان خود مساوی کردند در موسم امسالی چمپیونات مملکت. یکی از اونها البته مقابل دسته خوجند. کلوب مرکزی ورزش ارتش رو هم دسته روشن در میدان خود امسال مغلوب کرد. خب 10 دقیقه از آغاز قسم دوم گذشت. الکی یک قطار لحظه های خوبی گلزنی، مخصوصا یک گل و باز دو وضعیت خوبی گلزنی هم برای روشن و هم برای فایزکند در این 10 دقیقه با میون اومد. بسیار یک بازی خوب رو هم من فکر میکنم تماشا کرده ایستادیم با اشتراک این دسته ها در دایره دور اولی بازی ها در زیرگروهی A. ارتور بوگنون رحمتزاده اگر نمیشد شاید توپ وردی در روزه دسته روشن میگردید چون یوگن گریتسنکو ضربه رو برگردونید ولی بعدا باز توپ جانبی دروازه حرکت نمود، یعنی حرکت داشت و دفاعگری مرکزی دسته روشن در این لحظه زود توانست با دستش کمک رساند. خب ضربه جریمه‌ای با فایده فوتبالبازان دسته فایزکند. جمشید مرودوف از مسافه دور حالا ضربه رو اجرا میکند. بیاید میبینیم که چگونه پرتابی ارسال میشود. ضربه راست جانبی دروازه زده شد و بازیگرانی که در جریمه‌گاه قرار داشتند از این ضربه زده جمشید مرودوف اظهار نگرانی کردند، مخصوصا زفر اکبرعلیف و ژوزف فیومبا. با فوتبالبازان روشن باز هم اجازه داده نمی شود برای انجام دادن یک حمله دیگر. ارتور بوگنون توپ در اختیار فوتبالباز دسته فایزکند بود. داور می توانست بازی را ادامه دهد. ژوزف فیومبا مرودوف ارتور بوگنون ارسن اباما ادامه حمله دسته فایزکند ولی این لحظه هم برطرف کرده شد. حالا محمد شریف سعید خوجا با توپ اشاره میکند داور که هیچ چیز نیست و بازی ادامه خواهد کرد. حمزه جان احتماف
бозингари рақами 7 дастаи Файзкан. Ҷалолиддин Маҷидов аз шояд дер пас додани Аҳтамов изҳори нигаронӣ ҳам кард. Боз ҳам Аҳтамов. Феумба. Муҳсин Абдуғаффоров. Феумба. Бисёр паси хуб ба Муҳсин Абдуғаффоров. Партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. Ту берун карда мешавад. акнун футболбозони дастаи Равшан метавонистанд ба аксулҳо ҳамла раванд, аммо муваффақ нашуданд ва инҷо андаке хато аз ҷониби Акбар Алиев ҳам сурат гирифт. باز یک حمله دیگری دسته روشن به نتیجه به انجام رسید. بیننده عزیز ارتور بوگران جوزف فئونبا имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои футболбозони дастаи Файзканд. ҳоло бо тӯб онҳо бештар бозӣ доранд. ҷамшед Муродов, Муҳсин Абдуғаффоров ва инҷо боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва довар ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ ва ҳоло бозингар иваз мешавад. Тоҳир Малодӯстов ба ҷои Амирҷон Сафаров ба майдон меояд дар дақиқаи 62 рақобат ва ин тағйироти дуюм аст дар айти дастаи Равшан ва муаллифи ду голи дастаи Равшан ҳоло иваз мешавад. Амирҷон Сафаров ки дар ду ҳолат муваффақ шуд ва ӯ метавонист ҳатто хетри кунад дар бозии имрӯза. албатта мо Амирҷон Сафаровро дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё хубтар дидан мехоҳем ки бояд хубтару беҳтар баромад кунад ва махсусан дар бозии боқӣ монда муқобили Алтинасер ва Абдишота. хуб, ёдовар мешавам ки дар қисми аввал як замоне ки зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи Файзканд, аммо он наздиктар буд, таъин шуд, он бо гол анҷом ёфт ва дар поёни нимои аввал буд. маҳз Муҳсин Абдуғаффоров зарба зад, дарвозабон баргардонид, баъдан зарбаи дуюмро иҷро кард Франсуа Энензе, ҳамлагари дастаи Файзканд. ҳоло зарбаи Муҳсин ва боз ҳам мехост заминӣ анҷом диҳад, вале ту ба девори дифоии дастаи Равшан бархӯрд. Эммануэл Мваненго идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, фурсат ҳаст барои онҳо ва бубинед ки чӣ гуна бозигузорӣ, имконият партоб ва Муҳаммад Шариф Саидхоҷа наметавонад ба тӯб расад. бинандаи азиз, ва беҳтарин имконияти голзанӣ барои дастаи Равшан дар дақиқаи 63 рақобат. бори дигар мебинем хеле хуб бозӣ кардан футболбозони Равшан. Тоҳир Малодӯстов зуд тӯбро ба Эммануэл Мваненго ирсол кард ва сурати ирсоли тӯб ҳам хеле тезтар будааст. ба ин хотир Муҳаммад Шариф ҳам ба тӯб расида натавонист, вале бо ҳар роҳе бояд футболбози дастаи Равшан метавонист зарба занад. бисёр мавқеияти хуб барои футболбозони дастаи Равшан буд. ин аллакай дуюмин имконият баъд аз он ки ҳисобро 3-2 карданд, имконияти 100% голзанӣ дар бозии имрӯза аст. идомаи ҳамлаи дастаи Файзканд, Муҳсин Абдуғаффоров, паси бисёр ҳам хуб ба Канор.
аваз Қамчинов 2 нафарро мегузорад, вале зарбаро иҷро карда натавонист. партоби баланд. партоби хеле баланд ба хати ҳамлам. Назаров инчо мубориза мебарад. зарбаи кунҷӣ ёки на, инҷо довар ишора мекунад ки аз назди дарвоза бояд дарвозабон тӯбро ба бозӣ дарорад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва бозам ҳеҷ кас нест ва фурсати бисёр хуб. Пас ба Акомади ва ҳисоб 4-2. аммо офсайд, бинандаи азиз, бисёр аҷиб. ва чӣ гуна Эммануэл Мваненго дар ҳамин лаҳза тӯбро ба Ҷозеф Акомади ирсол кард. биёед мебинем. партоби хеле хуб буд ва шояд дар ҳамин лаҳза офсайд буд. ҳоло мебинем. На, дар ин лаҳза офсайд аст. Акомади дар офсайд қарор мегирад. аз ҳамдастаи худ хеле пеш гузашт. ин то як андоза беэътиноии футболбозони Равшан дар хати ҳамла аст. бубинед то ҳамин лаҳза 3 фурсати голзанӣ баъд аз он ки ҳисоб 3-2 шуд барои дастаи Равшан буд. 100% онҳо метавонистанд ҳисобро тағйир диҳанд, вале ин мушкилӣ боис шуда истодааст ки дастаи Равшан ҳоло андаке хафу хатарро барои худ эҳсос кунад. дар бозии муқобили Марв дар хати ҳамла ҳамин гуна чиз нарасид. ҳамлагаре нарасид ки бояд лаҳзаҳои голзаниро истифода кунад ва ба ин хотир даста 2 имтиёз аз даст дод. حالا فرصت اکنون برای فوتبالزن دسته فایزکان پیدا می شود. در زمین 2 نفر خوبیده است و داور از طیبانی هر دو دسته دعوت میکنند که زود به میدان آیند و بازیگران آسیب گرفته کمک نمایند. محمد شریف سیدخواجه و کاپیتان دسته فایزکان ژوزف فیومبا با هم برخورد داشتند. خب هر دو حالتشان خوب است و فکر میکنم میتونن بازی رو ادامه دهند. هم محمد شریف سیدخواجه و هم ژوزف فیومبا. طاهر مومنوف و نجم‌الدین تولیبوف مربیان دسته روشن حالا با هم مشورت میکنند. دقیقه 69 رقابت بیننده عزیز.
خب بازی جلو میگیرد. حمله فوتبالزن دسته فایسکند. پس بسیار خطرناک. اکبر علیف. حالا طاهیر مالادوستوف از کناری راست میدان حمله دسته روشن را آغاز میکند. فرصت برای فوتبالزن میزبان. پرتابی خیلی بلند. جوزف اکومادی، حمزه جان احتماف، شهریاری اینواتالله و من شهریاری اینواتالله حالا شاید خطا صادر کرد. خب اینجا شهریاری اینواتالله واقعا هم خطا کرده است در مقابل فوتبالبازی دسته حریف و شاید به او آگاهی هم دید. با این عمل کردش. بله کارتی زرد میدهد به فوتبالبازی دسته روشن برای با چنین روش بازی کردن مقابل فوتبالبازی دسته فایسکند. فوتبالزن دسته روشن در موسم امسال اکنون گل‌های خود را با 26 تا رساندند، یعنی گل‌های زده شده خود را و 15 گل اکنون گل 14 15 خود را هم سر دادند در موسم امسال. خب کارت زرد بله نشان داده شد با شهریاری اینواتالله برای با چنین طرز بازی کردن. артур боглан партов ба канори чап ҷозеф феумба ва аут. ҳамлаи навбати футболбозони дастаи равшан буд, вале инҷо хато аз сӯи футболбозони дастаи файскан сурат гирифт. حالا یک بازیگر دسته فایسکند در مرکز میدان خوابیده است و با کمک طبیبان نیاز دارد. این جوزف فیومبا فکر میکنم شاید او بازی رو دیگر ادامه داده نتواند. آسیب جدی گرفته است. اینجا طبیبی دسته فایسکند هم اشاره میکند که حالا او بازی رو ادامه داده نمیتواند و زود باید او رو عوض کنند. خب حالا میبینیم که به جای جوزف فیومبا کی با میدان میآید در کرسی احتیاطی این دسته هستن بازیگران. خب امیرجان سفروف گلی که در بازی امروز زد نخستین گل بود در بازی امروز توانست حساب رو باز کنند با پرتاب محمد شریف سعید خوجا و کارگردان او را برای ما و شما هم نشان میدهد. حالا در ذخیره و عوض شد و جای گفتیم طاهیر مالادوستوف با میدان اومد. خب حالا با جای بازیگری آسیب گرفته دسته فایسکند کسی با میدان ناماده است. در ذخیره شریفبек رحمتов است، نیمه‌فیزدگر انوشیروان наврӯзов او هم نیمه‌فیزدگر و اتم اونانا دفاعگر و شاید محض اتم اونانا با میدان آید با جای جوزف فیومبا.
خب بله احتمالاً حالا با میدان میاد تحت رقم 11 و در موقع خط دفاع کناری راست هنرنمایی خواهد کرد در موقع جوزف فئومبا. خلمرود نظرف توپ از میدان بیرون می شود از محمد شریف سعید خوجا. محمود پیروف پاس به مرکز ارتور بوگنان آنانا شهری نعمت الله و حالا با امانوئل مبوخ فرصت داده نشد و او قاعده بازی را ویران کرد. خب سفر اکبر علیف ضربه جریمه‌ای را اجرا میکند با فایده دسته فایسکند پرتابی بلندی با جریمه‌ای روشن بسیار امکانیت خوب برای فوتبالبازان دسته فایسکند وجود دارد. حالا میبینیم ولی پس خطا بود. پس جانب جمشید مرادوف روان شد ولی اندکی خطا صورت گرفت. ادامه حمله دسته فایسکن محسن عبدالغفارов امکانیت بود ولی حالا با فرانسوا اننته امکانیت داده نشد و این بازیگر شاید آسیب گرفت. بازی آینده روشن را ما گفتیم بعد از 4 روز شاید در دوره دوره نهایی جام تاجیکستان آنها بازی خود را برگزار کنند مقابل دسته ختلون و روشن هم در 3 مسابقه حالا مبارزه برده ایستاده است. این البته لیگ عالی که موقعش چندان بد نیست سینه دوم دوره نیم نهایی جام تاجیکستان که امکانی به فینال رفتن در این مسابقه وجود دارد و همچنین جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محمد شریف سعید خوجا بانی محافظتگری دسته روشن اجازه نمیدهد احتمالاً در حیطی دسته روشن هم دیگر تغییرات نیست و حالا میبینیم که در کرسی احتیاطی بازیگران ذخیروی هستند از جمله عبدالفتاح خدایدودزاده از بازیگرانی که میتوانند و در بازی ها هم به حیات آمدند اکبر تورایف امیرجانی فرخزاد توهین ملادوستوف ادامه حمله دسته روشن ملادوستوف خب در حیطی دسته روشن بازیگری وضع می شود. عبدالفتاح خدایدودزاده حالا با میدان می آید و او امانوئل وانینگو رو عوض می کند. این تغییرات سیم است در حیطی دسته روشن در بازی امروز و عبدالفتاح خدایدودزاده در خط حمله اکنون بازی خواهد کرد.
бахтовари хуршед партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳ ва иброҳим исмоилов тӯбро дошта гирифт. зери фишор қарор мегиранд дифогарони дастаи Файсканд. Лоймануэл Мбоах эҳтимонан зарбаи сахтиё ба хати ҳамла. бахтовари хуршед ва имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Тоҳир Малодустов фурсат барои ӯ. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ва гол. ҳисоб 4-2. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ҳам ду туп ба дарвозаи дастаи Файсканд мезанад ва ҳисобро 4-2 мекунад. Як паси головар ва ду гол дар ҳисоби ин бозигари имрӯз сабт шуд. Яъне ба 3 голи задаи дастаи Равшан кӯмак расонид. ҳисоб 4-2. биёд мебинем чӣ гуна Тоҳир Малодустов тӯбро гирифт ва он метавонист ба бозигарони дигар ҳам пас бидиҳад. Аммо мавқеи Муҳаммад Шариф Саидхоҷа шояд барои Тоҳир Малодустов бисёр мусту мувофиқ буд ки маҳз пасро ба Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ирсол кард ва ҳамин тавр ин бозигар тӯбро ба болои дарвозаи дастаи Файсканд равон кард ва ҳисобро 4-2 намуд. Ду гол дар ҳисоби Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, ду гол дар ҳисоби Амирҷон Сафаров. ҳарду ҳам дубл карданд ва ҳарду ҳам як паси головарӣ доранд дар дидории имрӯза. бахтовари хуршед Артур Болнон партоби баландиу ва Евгений Гриценко тӯбро дошта мегирад. ин дафъа футболбозони дастаи Равшан ба дарвозаи Файсканд 4 тӯб заданд мисли бозии марҳилаи дуюми чемпионат. Аммо фарқият он аст ки ин дафъа Равшан 2 гол сар дод ба дарвозаи худ. ҳоло боз бозӣ ҷараён дорад. ҷамшед Муродов, Муҳсин Абдуғафоров, Ҳамза Аҳтамов, Абдуғафоров, пас ба канори чап идомаи ҳамлаи дастаи Файскандро мебинем. Абдуфаттоҳ Худойдузода вале дар муқобили Зуфар Акбар Алиев ҳамлагари дастаи Равшан натавонист тӯбро гирад. эҳтимолан партоби баланд Ҷамшед Муродов вале ӯро Шаҳриёри Инатулло аз пой меафтонад ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Файсканд. Муродов имконият барои дастаи Файсканд вале ин зарбае ки иҷро шуд аз ҷониби Франсуа Эненче аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. ҳоло ҳамлаи дастаи Файсканд бояд шурӯъ шавад. Артур Боглон вале фишор меоваранд футболбозони дастаи Равшан. Албатта ин то як андоза хуб ҳам ҳаст.
ادامه حمله دسته فایزکند. فرصت بسیار خوب. خب باز بازیگر دومی دسته فایزکند هم جراحت برداشت و این نفر امانوئل اننزی است. فرانسوا اننزی. دو بازیگر عوض می شود. انوشیروان نوروزов تحت رقم 77 و شریفبек رحمتов تحت رقم 14. حمزه جان احتموف ترک میدان میکند. انوشیروان نوروزov با جای با میدان می آید و شریفبek رحمتov کی رو عوض میکند. شریفبek رحمتov محض حملگری دسته فایزکند فرانسوا اننجی رو عوض میکند. حالا حمله دسته فایزکند محسن عبدالغفارov، انوشیروان نوروزov پرتابی او بود و جمشید مرودov با توپ رسیده نتوانست. و حالا بیننده عزیز تا انجام وقت اساسی رقابت زیاده از 3 دقیقه دیگر باقی میماند. فایزکند پیش از همه با هدف اصلی خود رسید. آنها با 5 گانه شامل شدند که خوف و خطری ترک کردن لیگ اولی برای این دسته دیگر وجود ندارد و اکنون تنها برای نتیجه تلاش میکنند. من فایزکند با اون اقتداری که دارد، با اون شرط و شرایطی که دارد، اومدنش به 5 گانه اول، من در آغازی گزارش گفتم این خود یک قهرمانی بود برای تمامی بازیگران دسته فایزکند، برای مربیان این تیم که زحمت کشیدند و تلاش کردند. خب امیرجان فرخزاد حالا تحت رقم 7 به جای امانوئل مبوخ به میدان می آید. بازیگر رقم 6 و این تغییرات آخرین در دسته روشن است. اوت با فایده دسته فایزکند. پرتاب خیلی هم بلند. خلمراد نظرов توپ رو بیرون کرد. و آذربایجانی موی داور تعیین میکند. همین حالا با فایده دسته فایزکند به خاطر آنکه محمد شریف سید خواجه مقابل جمشید مرودov خطا صادر کرد. خب دقیقه آخرین بازی بیننده عزیز،
بیاید میبینیم ضربه زده می شود و تو به دیواری دفاعی دسته روشن برخورد و از میدان بیرون شد. ضربه کنجی نامبتی برای دسته فایسکان. پرتابی خیلی هم بلند، امکانیت هست و بسیار ضربه خوب توپ پهلوی دروازه دسته روشن بر میخورد و حالا امکانیت بود که فوتبالبازان دسته فایسکان حساب رو 4-3 کنند، یعنی 3-4 و حساسیت رو تا پایین عقوبت نگاه دارند، اما موفق نشدند. بیاید بار دیگر متوجه میشویم به ضربه که محسن عبدالغفارов اجرا کرد و تو به پهلوی دروازه دسته روشن برخورد. در حیطی دسته فایسکان امروز محسن عبدالغفارov خیلی نمونه بود. تو بیرون کرده میشه. 6 دقیقه اضافه شد با وقت اساسی دیدار. حالا بیا توجه میکنیم با دو دست عبدالفتاح خدایزاده تیره داد محمود پیروف را. ادامه حمله دسته فایسکان. محسن عبدالغفارov و ضربه کنجی نوبتی برای دسته فایسکان. خب محسن عبدالغفارov ضربه کنجی رو برای دسته فایسکان به بازی می‌دارد. پرتابی او با جای میگوی دسته روشن و آنقدر موفق هم نبود. ارسن اباما پرتابی با جای میگوی دسته روشن و اینجا امکانیت برای فایسکان و ببینید که باز هم یک فرصت خوبی گلزنی بود. عوض خمچینوف چگونه توپ را بعد دروازه خالی روان کرده نمیتواند. بهترین حمله فوتبالبازان دسته فایسکان به توجه میکنیم. پرتاب خیلی خوب ارسال شد و عوض خمچینوف به توپ نرسید خوبتر وگرنه بسیار موقعیت خوب داشت. باز هم ارسن اباما پرتابی با جریمه‌گاه دسته روشن توپ بیرون کرده شد. ادامه حمله فوتبالبازان دسته فایسکان بود اما به نتیجه عبدالفتاح خدایزاده اکنون دو نفر به او کمک میکنند و عبدالفتاح خدایزاده مقابل محمود پیروف موفق نشد. اکنون میتوانند بازیکنان فایسکان به حمله روند. انوشیروان نوروزوف پس به کنار چپ. ادامه حمله دسته فایسکان. ارتور بوگنون اتمانانا گذاریشی از کنار پرتابش جانبی دروازه روشن ولی گریتسنکا زود از دروازه بیرون اومد و توپ رو داشته گرفت. خب زیاد از 2 دقیقه دیگر باقی ماند. حالا محمد شریف سیدخوجا از پای افتیده است. شاید به کمک طیبان نیاز دارد. زود طبیبی دسته روشن هم به میدان میاد برای کمک به این فوتبالباز. در بازی امروز من فکر میکنم محمد شریف سیدخوجا بهترین بود از نظر من. هم امیرجان سفرов و هم محمد شریف سیدخوجا، ولی محمد شریف سیدخوجا بیشتر در میدان بازی کرد نسبت به سفرов.
Шаҳриёр Иноятулло. партоби хеле баланд. Дақиқаи 95-ми бозӣ. Муҳсин Абдуғаффоров. Шарифбек Раҳматов бисёр хуб тӯбро зери назорати худ гирифт. идомаи ҳамлаи дастаи Файзканд. то лаҳзаи охирин онҳо бозӣ мекунанд. нобаст аз он ки дар кадом вазъ ҳастанд, дар кадом ҳолат қарор доранд, бо ҳисоби 4 барду қафо ҳастанд, вале талош мекунанд бештар муваффақ шаванд. агар дар ҳамон дақиқаи 90 имконияти хуби голзанӣ истифода мешуд, шояд то ин лаҳза барои Равшан душвор мегардид. барои нигоҳ доштани ҳисоби бозӣ ду имконият доштанд футболбозони дастаи Файзканд, як бора пайи ҳам. Шарифбек Раҳматов тӯбро аз даст додан футболбозони Файзканд. Акомади ва партов ба канори рост. ҳоло Тоҳир Маладустов метавонад ҳамлаи дастаи Равшанро идома бидиҳад. инҷо ду нафар ҳоло бо ӯ мубориза мебаранд ва зарбаи Тоҳир Маладустов ҷониби дарвоза бо як растиш аз дарвоза берун мешавад. ҳам Амирҷони Фаррухзод, ҳам Муҳаммадшариф Саидхоҷа дастонашонро боло карданд ва пас пурсиданд, аммо ирсол нашуд пас ба ҷониби онҳо. хуб, зарбаи кунҷӣ ва ин шояд охирин дар бозии имрӯза бошад. партоби хеле баланд ва зарба зада мешавад бо сар, он ҳам Муҳаммадшариф Саидхоҷа, вале зарбаи ӯ болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. беҳтарин фурсат буд ва ӯ метавонист ҳоло хетрик кунад дар дидори имрӯза. бубинед чӣ гуна зарбаи хуб бо сар ва ту болотар аз дарвоза аз майдон берун мегардад. бинандаи азиз, ҳаминтар бозии даври аввали зергурӯҳи А бо иштироки дастаҳои Равшан ва Файзканд ба анҷом мерасад. бо ҳисоби 4-2 дастаи Равшан ғалаба кард дар муқобили тими Файзканд. Муҳаммадшариф Саидхоҷа ва Амирҷон Сафаров ҳар ду голи заданд ва аз тими Файзканд бошад се тӯбро легионерони ин даста ба ҳадаф расониданд ва ҳаминтар бозӣ ду голи ин дастаро ба ҳадаф расониданд. Артур Богнод ва ҳамчунин бозингари дигар Франсуа Энемзе. бо мо Холмуродзода будам ки бозиро барои шумо шарҳ додам. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.